Kaingi akurune bona wabungene mono setha kiuthi kia maune kana jua kendo kuluke mathana kinya kwena motoro kiuthi kiki uthawani arume bakinyitie miaka 30 mbere na kireta arume amukendo chokanire meambo na kinya kwithira bakichokanire mathonio. Dennis Mugendi na kulikithia untubora bwithira bwita na mbere no rocethi bakiuthi ki bwithira bwitithu na mbere ni akuruba maune ikiuthi kia akuru kiuthi gia sethagwa igita ria tene ndiria akuru baurukite kana bagicokanairia mugambo bamwe baije kiuthi kina rietwa jua bangi bagagita nchunga na migambo ingi kuringana na ndurijo mwanya cia amiru bakumathusi mwankanto Nyeri. Ikiuthi kithero kithithitwe na rubao ruturitwe makutho miraini-ine iri aria ni makutho jatantatũ muraini-ine jari na njuthi na rutere ni gikitha kiri na makutho jairi ja manene ja gwikira njuthi iria mucethi kiri acethi bairi bacindanaira nuka gwata inyingi ucetho na yuthuraniritwe nandi ni akariba akachiu na timu ni ijiri gucindana imwe itongeretwe ni Sibonjera Ndikarung'i na ingi James Mwathe. Mukaririgiti nawe wa mucetho juu ari Mishe Kindairi. Erwareka twina kuwirwo kunene muno twina mucemanio uyu ri au ni mucemanio yo antu arume barabacemenie nontu bo mucetho yura yucetha wa ni antu bakuru kana akuru baba bena miaka kuma 30 witia bara bena families kana bara bawatilite ntura itukumea youth ni semana yaba setha futi mbobole bwa micetho erengi lakini yo ni mucetho yo antu bakuru yaba semana yaba kiariria mantu mucetho yo indwendete muno nontu ri mucetho yo yambiririe iyo mbiro tuika amwe turi akuru tha indi na miaka 47 woni ndauririte njobine na una ria mucetho yo yambiririe itombire kwaraniria tukari ya rume na tuona tute itaretu kithakene muno so turi aitumba kuibangabangania baba inge betu tweta tubitine na tukomba kurira na betu bis na itu improve tukari ya kuru mucetho bakwathira yutethetie arume gucokanira bamwe bakarekana na mitugo itiagirite maturene bakamenya muthiire jonto murume umujuru wa mucii mucetho nandi bakuromba kwimbirwa ni atongeria bathirikari na bangi batwithire tutirimana itwaragia mantu yetu ya misi yetu na mantu ya pora tukendelea kwa wende ya tutirimana itwabwithirie kundi karaya muno na ne kuri sana tika ikethai bwake na miaka mingi kigurio ya bora batu kuri wetha tu buombore mantu ya inchi kegi uthona ntora bathirite skuru na ntora bakwenda kuona umenya i mathabu na kija kana ga gutha gate mya gutha no ntu mathabu amo muno no kona ndi oi mwari mutugutha noe na inde chigo na ara kone daktari kwa wende tu ate na ntu mondo mithemba yonthe tugiutha kiuthuki na igireta umoja ki batwe kikundi ki kibui sana ikiondo wa stress nontu tutheka mno tukawirwa sana ri muntu ashinda na bau bange aba mushabiki bashangilia sana kikundi gitu bangite kithira giki nene na gitethia muntu individual apart from kuwirwa na guthira stress muntu ethira kiona biawe. Dennis Mugendi, Weru TV, Akachiu, Gembe South, County ya Meru.